Alright, we will start kita punya session hari ini. Tapi sebelum tu, terima kasih bagi pihak CGC Malaysia Berhad. Saya merakamkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Kerana berjaya login hari ini masuk untuk mendengar sesi daripada CGC yang kami bawakan khas untuk PKPM members. Okay, ada lagi yang nak masuk ni, so saya admit dulu ya. Sebab ramai juga yang baru masuk ni. Okey, sambil-sambil itu bagi pihak CGC terima kasih kerana telah sudi untuk login dan join sesi taklimat pembiayaan, tawaran pembiayaan oleh CGC Malaysia Berhad pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Dr. Muhsin, Presiden Pusat dan Pengerusi Negeri Selangor PKPM kerana telah datang dan berjumpa dengan CGC untuk memberi sedikit maklumat, maklum balas berkenaan dengan isu-isu yang dihadapi oleh members of PKPM. Dan terus daripada session itu kami cadangkan untuk mengadakan taklimat inilah untuk memberi maklumat kepada semua PKPM members yang ada pada hari ini. Awalnya kita nak buat secara fizikal, tetapi untuk reach out more kepada members yang saya tengok list pun kebanyakannya ada yang daripada Kelantan juga saya rasa. Ramai ke daripada Kelantan? Boleh tak tekan tanda tangan ke apa ke, say hi sikit yang daripada Kelantan, because kalau daripada senarai yang saya nampak tu okay, hi orang Kelantan. Okay, bos saya minta tulis sikit. Alright, great. Ramai ya bos kita daripada Kelantan ni. So kalau ramai, kalau macam ni mungkin kita akan cubalah untuk usahakan untuk kami ke sana untuk explore macam mana kami nak bantu dengan lebih senang sedikit lah. Dan juga terima kasih kepada members of PKPM yang hadir pada hari ini. Dan juga hari ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 2 bank yang akan turut serta dengan CGC untuk memberikan maklumat berkenaan dengan financing yang available untuk kontraktor-kontraktor yang ada pada hari ini. From Standard Chartered, kita ada Mr. Sean Siu, Regional Sales Manager. So nanti akan ada session daripada Standard Chartered untuk share apakah requirement, apakah kriteria, apakah yang ditawarkan oleh Standard Chartered. And then ada juga daripada OCBC Bank dan daripada kita OCBC Regional Sales Manager Wen Chow. Dan daripada CGC hari ini, let me introduce daripada CGC, saya ada bersama-sama hari ini Encik Azman Taufik, our Senior Vice President, turut serta dan dia memang tengah semangat untuk berjumpa dan memberikan sedikit kata-kata aluan sebentar lagi. Dan juga ada Cik Azizi daripada Head of Bumi Putra Development dan juga Mr. Prem daripada Financial Advisory Team. So semua yang ada hari ini akan memberikan maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan sekiranya ada pertanyaan boleh terus bertanya sama ada di chat ataupun boleh angkat tangan, boleh unmute, boleh bertanya dengan kita. Alright, before we start our session, saya ingin menjemput Cik Azman untuk memberikan sedikit kata-kata aluan daripada CGC. Over to you, boss. Thank you, Mawar. Semua orang boleh dengar saya? Boleh. Okay, thank you very much. Just to indicate from which state you coming from, maybe dekat chat tu, kalau from Kelantan tulis K, Selangor S, Negeri Sembilan N9, begitu. Okay, thank you very much. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang berusaha Dr. Muhsin Abdul Ghani, Presiden Persatuan Kontraktor Perumahan Malaysia. Yang dihormati rakan-rakan strategi perumahan kita, Encik Sean Siu, Ketua Pasukan dari Standard Chartered, cawangan utama PJ. Encik Wen Chan, Pengurus Jualan Serantau dari OCBC Bank. Seterusnya rakan tugas saya, Encik Azizi Ahmad, Puan Asmawa dan juga Mr. Prem, selaku penganjur. Serta para kontraktor daripada kelompok First 50 PKPM yang hadir pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin memanjatkan kesyukuran kerana kita dapat berkumpul dalam taklimat ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Muhsin atas komitmen beliau sejak pertemuan kita pada 13 Januari lepas, mengenal pasti 50 ahli PKPM yang untuk fasa pertama perintis inilah.
Majlis hari ini bukan sekadar taklimat biasa, ialah langkah konkret untuk merapatkan jurang keuangan yang dihadapi oleh kontraktor design and build. Kami faham cabaran yang tuan-tuan lalui walaupun memiliki projek banglo pribadi yang kukuh. Ketiadaan kontrak kerajaan atau JLC seringkali menjadi tembok penghalang untuk mendapatkan pembiayaan tradisional. Oleh itu, kehadiran pihak Standard Chartered dan OCBC hari ini adalah untuk membincangkan jalan penyelesaian melalui skim jaminan kami. Skim itu direka khas untuk mengatasi syarat-syarat yang syarat-syarat yang perbankan yang sedia adalah yang boleh membolehkan projek tuan-tuan dinilai berdasarkan potensi dan kestabilan sedia ada. Saya berharap agar semua ahli PKPM yang hadir dapat memanfaatkan sepenuhnya bersama dengan our bankers hari ini. Dengan ini saya suka cerita menjemput Dr. Muhsin kalau ada untuk menyampaikan sepatah dua kata. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaklah kerana sudi memberi taklimat kepada tim-tim PKPM lah. Sebab kita sekarang ni PKPM kan dia macam kontraktor yang tersisis seketika sebab kita tak ada benefit daripada pihak kerajaan ataupun daripada pihak bank. Sebab kita berdiri dengan sendiri, walaupun kita berdiri dengan sendiri tapi kebanyakan mereka dah berjaya sebenarnya. Ahli-ahli PKPM dah ramai yang berjaya, dengan yang kaya pun dah pun banyak. Cuma kita dapatkan sedikit nafas lah daripada pihak CGC banker yang dapat memberikan manfaat sedikit sebanyak walaupun 50k pun it's okay for us lah untuk permulaan. Jadi kalau dapat 200,000, 300,000 itu lebih baik lah daripada pihak bank yang akan menilai semula kita punya akaun lah. Sebab kita punya akaun kebanyakannya ada yang capai sampai 5 juta per year, ada yang 10 juta, ada yang sampai the highest tak silap saya dalam 30 juta per year. Jadi sepatutnya kalau kita baca dari segi sudut kemampuan kewangan tu, sepatutnya tu dah dapat sedikit sebanyak bantuan daripada pihak bank untuk kita isi lopong-lopong yang ada kan, kekangan-kekangan kewangan. Okey, terima kasih banyak-banyak pada pihak bank dengan pihak CGC kerana sudi memberi taklimat dan seterusnya melancarkan program pada hari ini. Terima kasih Dr. Muhsin. Terima kasih Cik Azman atas quick introduction and ucapan alu-aluan sebentar tadi. So seterusnya saya menjemput Cik Azizi daripada CGC Head of Bumi Putra untuk memberikan sedikit introduction berkenaan dengan program dan apa yang tersedia di CGC bagi kontraktor-kontraktor Bumi Putra. Over to you, Cik Azizi. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Azizi ya. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Yang berbahagia Dr. Muhsin, Encik Azman dan juga kawan-kawan saya daripada OCBC dan Standard Chartered. Okey, sebelum kita zoom ataupun sebelum kita fokus pada semua ataupun intipati aktiviti pada hari ini, izinkan saya untuk just do some introduction lah. Kita just nak besarkan. Just pengenalan lah kepada CGC. Baik, untuk rekod, this is just a brief introduction untuk CGC. Kita ni dimiliki oleh Bank Negara Malaysia sebanyak 78.6% dan selebihnya share itu dimiliki oleh bank-bank tempatan. Untuk rekod juga setakat Julai tahun lepas, kita telah membantu sebanyak hampir lebih daripada setengah bilion MSME. Kopi biasa, kopi susu lah. Kopi susu. Okey, dengar semua ya. Kalau tak dengar tolong cakap. Dengar semua okey ya. Hello, can I get some response? Dengar tak? Hello, Okay, dengar. Okey, so saya sambung. So dengan kita telah bantu untuk rekod semenjak CGC ditubuhkan, kita telah bantu pembiayaan dan juga garanti sejumlah 101 bilion. Dan ini adalah 3 layer utama, high levelnya, 3 layer utama. Yang paling penting adalah kita punya guarantee produk. Sebentar lagi Standard Chartered dan juga OCBC akan explain kenapa saya panggil Standard Chartered dan OCBC, pasal
Setakat ini yang untuk kontraktor OCBC dan Standard Chartered masih ada fasiliti yang boleh ditawarkan kepada kontraktor-kontraktor lah. So main business CGC adalah guarantee. Kita ada pelbagai produk yang ada di bank. Antaranya yang paling besar adalah portfolio guarantee. Kita pun ada WG dan kita juga ada bespoke guarantee, bis jamin yang turut dijual dimarketkan oleh CGC, antaranya yang bis jamin teman mesra dan juga bis jamin rakyat TUI. Yang kedua, untuk CGC kita juga ada direct financing untuk kontraktor Bumi Putra seperti tuan-tuan dan puan-puan yang ada kontrak dengan government. Saya percaya antara tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan ada yang telah menjadi customer kami dalam grup ni, saya percaya ada. Dan juga selain daripada tabung projek usahawan Bumi Putra ni, tabung projek usahawan Bumi Putra ni juga kita ada juga BCF. Kita juga ada Bumi Putra business contract financing yang kita tawarkan kepada company yang bukan Bumi Putra, yang itu untuk kontrak-kontrak under kementerian lah kebanyakannya. Dan selain daripada garanti dan juga direct financing, the moment you on board dengan as a CGC customer, kita bukan sekadar memberi garanti dan financing, kita juga ada beyond guarantee, which is CGC Developmental Program yang akan diterangkan sebentar lagi oleh kawan saya, Encik Prem. Dan Prem pun akan explain on IMSME Prem, dan juga MyKNP, betul Okay, alright. So saya tinggalkan itu untuk Prem. Baik, saya just bagi brief on our direct financing. The only direct financing yang kita ada as at now is tabung projek usahawan Bumi Putra TPBI. Kita financing up to 5 million untuk Sdn Bhd dan Soprop maximum 1 million. Kontrak mestilah daripada kontrak government ataupun GLC. Kalau kontrak daripada syarikat persendirian, mestilah ada some eligibility criteria lah untuk on board kontrak award tu sebagai kita punya untuk layak menjadi kita punya kontrak award. Selalunya ataupun most of the financing yang kita offer pada SME di CGC ni melalui TPBI adalah government dan GLC contracts. Okay, facility kita ada term financing dengan revolving credit. Purpose untuk finance that contract lah. Maksudnya kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan dapat contoh contohnya pembekalan kepada Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Pertahanan. So kita boleh finance projek pembekalan tu, kita beli daripada supplier secara pre-financing sebelum projek bermula. Dan juga sekiranya kerja-kerja tu dah berjalan, bila tuan-tuan dah issue invoice dan mungkin pihak kerajaan membayar dalam masa sebulan ataupun 2 bulan, so invoice tu boleh dicagarkan dekat kita dan kita bayar dalam masa seminggu. So yang itu maknanya post financing lah ataupun factoring arrangement lah. So rate kita sehingga daripada serendah 5% ke 7%. So kalau saya kata senang nak faham, kalau company itu lebih daripada 7 tahun, company itu establish more than 7 years, enjoy untuk rate 5%. Tapi kalau company itu less than 5 years dan juga lebih kurang daripada 7 tahun, rate adalah di antara 6 ke 7%. Apa kontrak kita boleh finance? Kontrak-kontrak seperti construction, supply dan service. So kalau tuan-tuan dan perempuan yang ada dalam Persatuan Kontraktor Bumi Putra ni, kalau lah katakan ada kontrak-kontrak daripada government dan GLC, boleh berjumpa dengan saya, boleh jumpa dengan kami, bawakan SST tu, kami akan cadangkan fasiliti apa yang terbaik untuk tuan-tuan. Okay, yang ini akan di-cover oleh Prem. Okay, yang ini kita punya bis micro lah kalau saya nak cakap. Kita punya, yang ni duka citanya kontraktor, kalau bis, kontraktor bis memang tidak boleh diletakkan. Tapi sekadar saya just nak bagi tahu, nak buat iklan. Kalau katakan tuan-tuan semestinya ada bisnes yang lain, sahabat-sahabat yang tuan-tuan mesti ada bisnes yang lain. So maksudnya kalau katakan ada kenalan tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah sampaikan produk ini. Yang ini kita punya bis micro. Untuk bis terjamin rakyat TUI ini daripada 1,000 ke 10,000. At least business operation dah ada 6 bulan. So kita boleh offer maksimum sehingga 10,000. Untuk BSN ni, yang ini masih ditulis 5 ke 50,000. Sebenarnya daripada 5,000 ke 100,000 dah. So untuk BSN Teman Mesra, bisnes hendaklah lebih daripada 2 tahun. Kita up to RM100,000.
So maksudnya kalau katakan ada kenalan tuan-tuan dan puan ataupun tuan-tuan sendiri ada menjalankan bisnes yang lain selain daripada construction contractor ni sendiri, so kita boleh menawarkan dengan cara kita approve facility ni dan kita akan guarantee facility ni sehingga up to 80%, untuk BSN up to 70%, dan tuan-tuan boleh dapatkan facility ni di Bank Rakyat ataupun di BSN sehingga 100,000. Baik, facility ni digaranti by CGC dan tidak perlu ada apa-apa collateral lah. Okay. Alright, yang ini saya ingin perkenalkan lah department yang saya berada sekarang, dipanggil CGC Bumiputra Developmental Department. So as at now kita plan untuk tahun ni kita ada beberapa program, antaranya kita akan berkolaborasi dengan kita punya CGC Development Program dari segi business advisory. So hari ini kita ada financial advisory. So kita memperkenalkan peluang-peluang pembiayaan yang selama ini. Hari itu kita meeting dengan Dr. Mohsin, bagi tahu yang susah nak dapatkan pembiayaan daripada bank especially. Dan kita cuba bantu. Saya tak kata confirm hari ini semua dapat, tidak. Kita cuba bantu. Kita ada bank yang boleh menawarkan pembiayaan pada kontraktor yang ada job. So kita akan tengok apa yang syarat-syarat dan kelayakan yang akan dibentangkan oleh bank nantilah. Dan kita juga ada vendor networking program. Kita plan untuk buat program bersama dengan few agencies, mainstream, contoh macam Plus, TNB, Sirim apa semua. Kita akan panggil kontraktor-kontraktor untuk memberi peluang macam mana nak jadi vendor, mendaftar sebagai vendor. Contoh macam kita akan panggil TNB, so kita akan minta TNB explain apa cara-cara untuk mendaftar sebagai vendor TNB, cara-cara mendaftar sebagai vendor TM, cara mendaftar sebagai vendor Plus. So kita akan susun, InsyaAllah start bulan Februari ni kita akan ada satu event dan kita akan invite pada semua jugalah nanti. Okay. Dan juga financial assistant, macam saya kata tadi, selain daripada CGC Development Program, vendor networking yang kita plan, dan juga kita juga akan tolong kontraktor-kontraktor, especially kontraktor Bumiputra untuk mendapatkan kontrak financing kita. Dan juga kita akan, macam hari ini kita akan plan untuk exposekan ataupun kita explore macam mana kontraktor Bumiputra ni dapatkan facility dengan OCBC dan juga Standard Chartered. Dan juga kita akan bantulah melalui Birjah Jamin Teman Mesra untuk usahawan-usahawan Bumiputra yang berkelayakan. Baik, untuk 2026 ni kita dah plan dengan berapa ni? 12 kontrak awarder. So kita akan ada some sort lah macam program dengan TNB Sirim macam saya katakan tadi. InsyaAllah dalam bulan Februari ini, dan juga bulan second quarter kita ada dah jadual dengan MBSA dan PKNS, dan juga kita target untuk ada program dan juga ada some sort macam joint venture dengan contract order ni melalui vendor registration day, dan juga kontraktor yang ada dalam Bumiputra Development Vendor Program. Sebab kontrak order yang besar-besar yang saya nyatakan sini, dia orang sendiri ada Bumiputra Development Vendor Program untuk vendor-vendor mereka. So kami akan assist, kami akan bantu semua kontraktor Bumiputra untuk mendaftar macam mana nak jadi vendor-vendor untuk kontrak order yang saya tulis kat sini lah. Okey, ini tak perlu. Baik, saya rasa itu saja untuk hari ini. Ya, okey. So saya serahkan balik kepada Mawar. Terima kasih. Alright, terima kasih Cik Azizi atas penerangan sebentar tadi. So, hopefully semua jelas ya dengan penerangan daripada Cik Azizi. Kalau ada any question nak tanya, boleh je chat di sebelah, nanti saya akan check and baca. Okay, so next saya akan serahkan session kepada Encik Prem untuk bercerita sedikit berkenaan dengan program-program keusahawanan khusus-khusus yang ada di CGC. Over to you, Mr. Prem. Okey, selamat pagi tuan-tuan, puan-puan. Saya Prem daripada Financial Advisory Team ya. Okey. This is what we are running under CGC Developmental Program ya. Under CGC Developmental Program. Okey, sebelum saya start, semua boleh dengar saya ya? Kalau boleh dengar, tolong bagi dekat chat. Dengar.
Okay, jelas. Okay, thank you very much. Okay, under CGC Developmental Program, kita ada 4 main pillars ya. Under pillar dia adalah financial advisory, advisory workshop, access new market dan juga networking section. Under financial advisory, kita ada bagi one-to-one advisory, recommend for financial solution, enhance financial literacy dan juga hand-holding program ya. So far kita pernah assist SME untuk financial advisory, SME yang tak berjaya dapat loan under kita punya IMSME portal dan juga MyKNP ya. So this MyKNP adalah mandate by Bank Negara to CGC. Whichever SME fail to get financing dengan mana-mana bank, dia akan dapat rejection letter with the clause of kindly call MyKNP at CGC. Okay, under this pillar kita advise SME kenapa dia tak boleh dapat loan, apa dia perlu buat untuk dapatkan financing. So lepas advisory kita, 2,551 SMEs berjaya dapat loan ya. First dia orang unsuccessful, lepas our advisory dia successfully obtain financing. The second one adalah advisory workshop. Under this advisory workshop, kita ada conduct physical dan juga virtual sessions, which is cover topics such as financial literacy, business plan, business expansion, sales and marketing, AI, ESG dan juga halal ya. The third one adalah access new market. Under this access new market, kita assist SME ataupun facilitate the growth of the SMEs under local, international e-commerce, payment gateway dan juga digital adoption. The last one adalah networking session. This networking session we are doing monthly once. Sebulan sekali kita buat dekat overall Malaysia, which is connecting SMEs with their industry players and juga own ecosystem to connect them within their own ecosystem ya. So far kita pernah assist 91,000 SMEs under this CGC developmental program dan juga 768 SMEs successfully on board into access new market ya. Okay, this is financial advisory team punya job ya. Kita bagi one-to-one advisory, basic financial literacy, financial solution dan juga financial advisory workshop. Under one-to-one advisory, kita review unsuccessful application, kenapa dia gagal dapat loan dan kita akan bagi dia advisory apa yang dia perlu buat next. So, kita juga buat coaching ways to improve dia punya financial literacy ya. Dan juga kalau let's say kalau dia tak match produk dengan local FI or DFI, kita recommend them to P2P ECF dan juga government agencies. So kita akan follow up. Let's say kita follow up dengan, kita first call dengan SME. Let's say dia ada secret ataupun dia ada PTPTN issue. Kita akan follow up dengan SME after 3 months or 4 months. Either dia dah settle ke belum. Kalau dia settle, kita akan refer dia pada bank untuk loan application ya. Okay, ramai dekat sini ada tanya soalan, pernah tanya soalan P2P ni legal ke tak? For me, I can say this P2P adalah legal dekat Malaysia. They register with Security of Commission ya. Kita ada such as funding societies, Fundastic, Microlib dan juga sebagainya ya. The second pillar adalah basic financial literacy. Under this basic financial literacy, mostly kita cover SMEs below 2 years. Why kita cover SMEs below 2 years? Kita hand holding diorang. Kita bagi tahu diorang kenapa dia perlu register SSM, kenapa dia perlu ada business current account, kenapa dia perlu ada bookkeeping dan juga important of tax, filing income tax dan juga apa dokumen penting untuk mendapatkan financing, common financing challenges faced by SMEs ya. The third one adalah financial solution. Kita collaborate dengan capacity building agencies such as SEDA, InScan dan juga debt management program with AKPK, PTPTN dan juga financial toolkits. Okay, kita collaborate dengan PTPTN. Ramai tanya kenapa kita collaborate dengan PTPTN. Sebab ramai application under IMSME portal ni reject due to PTPTN loan. So that's why kita collaborate dengan PTPTN. Let's say kalau SMEs ada issue dengan PTPTN loan, kita refer diorang ke PTPTN. Lepas diorang restructure dia punya loan dengan PTPTN, PTPTN akan inform kita. Lepas tu kita akan refer the SMEs dekat bank dan juga ramai juga berjaya dapat loan after restructuring. Yeah. The last one adalah financial advisory workshop. Kita conduct financial advisory workshop, topics such as access to financing, eligibility criteria, access to knowledge of taxation, accounting, financial and debt management, tips to manage and maintain proper financial records. Yeah.
Okay, this is what we are running advisory workshop under business advisory services ya. Kita ada basic advisory workshop, financial literacy, business plan, marketing and sales, business expansion plan, halal ESG ya. Yang ini adalah basic dan half day program, sama ada physical ataupun online ya. For second one adalah intermediate. For intermediate sekarang ni kita ada satu topik saja, which is sales and marketing ya. Yang ini kita collaborate dengan two local universities, which is Universiti Malaya dan juga Sunway University. This is certification program. Kita buat one whole day program ya, physical ya, this one. Sama ada kita buat dekat CGC building ataupun kita buat dekat universiti tersebut ya. Dan juga kita ada networking section dan juga access new market. Under this access new market, kita pernah assist SMEs untuk bawa dia punya produk sell dekat giant hypermarket dan juga Maidin ya. For international, kita pernah assist SMEs untuk Kexpo Nanning China under Madrid. Kita sponsor 2 SMEs ya untuk bawa dia punya produk untuk Kexpo tu ya. Okay, next, this is how we run our advisory workshop, financial advisory. The sample how we give one-to-one advisory via phone call or physical, and our advisory workshops. This is our advisory workshops, how we run the advisory workshop. This is how we conduct our Access New Market, assist SMEs through digital adoption under TikTok Shop dan juga Touch and Go onboarding ya. This is networking section ya. Okay, this is sample video that what we are doing under CGC Developmental Program ya. The CGC Developmental Program supports MSMEs throughout their entrepreneurial journey by offering guidance on assessing financing and new markets, facilitated through diverse capability and capacity building programs. These include financial advisory, advisory workshops, Ada suara Ada. access new markets, and networking sessions. CGC Business Advisors assist MSMEs to identify financial challenges and provide one-to-one guidance, strengthening MSMEs' business health. CGC reviews and performs MSMEs' financial health check, recommends financial solutions, and increases their financial literacy through the following workshops. The advisory workshop is a knowledge-sharing session facilitated by subject matter experts covering the latest information and business trends. There are 2 levels to these advisory workshops, basic and intermediate. The topics covered during the advisory workshops are CGC Developmental Programs Access New Markets is aimed to assist MSMEs to expand their businesses through the local and international markets, e-commerce, payment gateways, and digital adoption. CGC engages with MSMEs and provide advisory according to the assistance needed. This is to ensure that the program delivers a positive impact on their business. CGC's networking sessions enable MSMEs to meet new contacts and industry players in their ecosystem. Participants have the opportunity to engage with industry experts and showcase their products and services. These networking sessions also allow MSMEs to build more business contacts, form business collaborations, share business experiences, and create product awareness. The CGC Developmental Program provides capability and capacity building to MSMEs to step up their business momentum and assist these MSMEs in their entrepreneurial journey. Learn more about the CGC Developmental Program at www.cgc.com.my, visit CGC's social media platform, or call CGC Client Service Center for details. Accelerate your business growth with the CGC Developmental Program. Okay, tuan-tuan dan puan, kalau this advisory workshop or access new market ataupun networking section, kalau tuan-tuan dan puan kalau nak join, you boleh mengikuti CGC punya social media, which is kita punya Facebook, Instagram dan juga LinkedIn. Kita ada publish all our programs in this social media dan juga kita akan bagi link untuk you. You boleh klik dan juga register for your interest ya. So all these program currently available for free
I don't know in future kalau kita charge, I cannot confirm to you. So at the moment it's free for you all, yeah. Okay, this is on IMSME portal. Kalau tuan-tuan puan-puan, kalau nak tahu lebih lanjut, you can scan the QR code on the IMSME portal. Kita punya IMSME portal adalah first referral platform untuk loan. It's like something like Agoda kalau you nak check in hotel semua kan. Ni sama macam tu juga. You masuk dekat IMSME portal, you key in your information, your company information, your sales and revenue. Sistem tu akan tunjuk dekat you produk mana, bank mana sesuai dengan company profile you. Then you can select up to maximum 6 products, submit. Lepas you submit, bank akan call you within 2 working days. Then you can submit your document with them. Then you can know the results. Yeah. So far kita ada 3.16 million visitors and juga yang berdaftar 140,000 yang dah berdaftar. So far dalam IMSME portal kita ada 6,291 approval worth of 627 million, ya. This is 3 easy step to register our IMSME portal. Okay, this is my KNP I explained earlier, ya. Okay, kalau you nak tahu kita punya program dekat mana, even you boleh pergi tengok dekat IMSME portal under CGC Developmental Program. You boleh pergi dan you boleh nampak kita punya kalender dan kita punya program. Kalau you tengok dekat sini, kalau dia warna orange, program tu masih boleh register dan masih available lagi. Kalau dah grey color, dah penuh, sama ada dah penuh ataupun dah tutup. Yep. Okay, this is about our financial advisor. Let's say tuan-tuan dan puan-puan perlukan our financial advisor ataupun you perlukan financing, you perlukan bantuan, you boleh scan this QR code untuk kita punya team untuk contact you untuk financial advisor, ya. Later saya tinggalkan link this QR code dekat chat box. You boleh register juga, ya. Okay, that's all. Thank you very much for the section. Mawa, over to you. Alright, thank you very much Cik Pram for the comprehensive explanation berkenaan dengan training-training. So, just to wrap up pasal apa yang Cik Pram bagi tahu tadi, tuan-tuan dan puan-puan, kami ada menyediakan kursus secara percuma, macam-macam tajuk ada. So nanti insyaAllah saya akan share juga dengan Tuan Presiden from time to time link untuk register program-program yang ada akan datang, maybe by monthly kita akan share jugalah untuk share kepada ahli-ahli lah yang berminat nak join. Ada yang physical, ada yang online. So this is one of the advantage untuk kontraktor-kontraktor mendapatkan ilmu berkenaan dengan financial literacy ataupun any topik yang related to business secara percuma. Okay, so next kita akan teruskan dengan session seterusnya iaitu dengan OCBC Bank. OCBC. Boleh? OCBC Bank. So saya menjemput Mr. Alex. Mr. Alex, are you there? Yeah. Alright, so kita akan teruskan dengan Mr. Alex from OCBC Bank untuk share berkenaan dengan pembiayaan-pembiayaan yang ada di OCBC Bank. So any question boleh terus bertanya jugalah. Over to you, Mr. Alex. Okay, thank you. Selamat pagi semua. Saya Alex from dari OCBC. Wait lah, let me share my screen. Okay, boleh nampak? Yes, boleh. Okay. Okay, so hari ini kita so I want to present sorry mungkin I akan rojak sikit I punya language lah. So okay, we like to present kita punya fund, Entrepreneur Fund I. So this is a special cater for MUI funds. Okay, then our specification untuk fund ini adalah untuk partnership dengan Sdn Bhd. Okay. Apa area kita OCBC akan consider adalah kalau you punya company sudah incorp more than 3 years, this one akan termasuk director punya business experience juga. So kalau you punya experience ada more than 3 years, kita akan boleh consider dengan funds. And then minimum mesti mau ada 1 tahun you punya financial report. Okay. And then you punya sales turnover when you apply, you punya financial report mesti revenue akan 300,000 ke atas lah. So of course net worth ini akan positif. Kalau negatif, kita pun boleh tengok case to case basis. Profit after tax must be positive juga, profit juga.
Tetapi kalau you punya itu losses, kita akan study, then also case to case basis. Then ini loan you boleh membayar sampai age of 70, which apa maksudnya? Maksudnya hari ini you punya age kat 60, which is you punya company structure, kalau you punya director age yang termuda adalah 60, which you still can eligible boleh masuk fund ini. Kerana maximum until loan maturity is 70 years, okay? And then fund ni untuk offer majority local by Malaysian 51% and above. And then kita punya fund actually subject scoring lah. Apa maksudnya? Kalau hari ni you punya company fulfill criteria ke atas macam yang atas I list down, you boleh contact kita, then kita akan send over kita punya consent form atau application form. Kita akan tolong encik atau puan-puan run you punya scoring atas sistem kami lah. Okay. So far sini ada problem? So kalau tak ada, I continue next slide ya. So untuk fund ini simple and easy. So kita punya financial amount adalah start from 50,000 sampai 600,000 lah. Okay, and then this is ini adalah term financing I lah. So which we you bayar bulan-bulan. Tenor boleh sampai 7 tahun. Kita punya itu pricing adalah BFR plus 6. Ini adalah maksimum lah, tapi kita ada tiering lah. So tengok tiering yang mana itu pricing ada different sikit. So guarantee fees ada bond by bank, and then ini collateral tak payah. Ini isi clean loan lah. So okay, so ini kontak saya dan name card saya. So any okay. Ada Okay. apa-apa soalan untuk Alex, especially those yang location seperti macam di Kota Baru ke Kelantan, Gua Musang, adakah mereka turut layak untuk dapatkan fasiliti ni, Alex? Okay, so Saya tolong far tanyakan. boleh. So far kita OCBC kita cover whole Malaysia lah. Start from Penang, Perak, of course Klang Valley, Seremban, Melaka semua ada. Even though kat itu East Coast sana pun ada. Kelantan kita ada branch, kita pun ada kita punya colleague boleh buatkan itu case semua. Kuantan pun boleh. Alex, Ya. Alex, saya nak tanya, kalau tadi saya dah nampak yang financial report 1 tahun. Maksudnya dia nak yang tahun yang latest sahaja ke? Actually yes, kalau untuk kita assessment kita cuma request yang latest punya. Of course you don't jangan you mau take it actually kita akan tengok track record lah, tapi kalau untuk assessment 1 tahun sudah cukup. Boleh saya tanya tak? Ya. Saya nak tanya, saya sebelum ni pernah dapat daripada CGC lah, loan daripada dia punya daripada OCBC lah, saya pernah dapat 150,000. Tapi bawah syarikat enterprise saya lah, bukan Sdn Bhd. Adakah OCBC masih ada tawar untuk enterprise atau hanya untuk Sdn Bhd saja? Okay. Masa tu saya dapat OD, bukan dapat pinjaman, saya dapat OD. OD lah. OD. Dia bagi pilihan antara loan ataupun OD. Saya ambil OD. Oh, okay, faham. Sekarang ni kita OCBC still boleh untuk support which is enterprise. Cuma itu SOP ada susah sikit. So tapi kita pun tengok case to case basis lah. Tapi kalau you hari ni you tanya you ada 2 company, of course if you tanya kita akan cakap Sdn Bhd lagi bagus lah, kerana kita punya sekarang more focus on Sdn Bhd atau partnership. Okay, terima kasih. Sama.
Okay, Alex, satu lagi. Yeah. Tadi you ada mention yang maximum limit umur sampai 70. Yang tu dia tengok dekat shareholder ke ataupun dekat ahli lembaga pengarah? Kita tengok yang guarantor dulu. Tetapi Guarantor, usually kalau guarantor lembaga pengarah lah kan? ya betul. Yang kita tengok yang paling muda punya lah tengok. Maksudnya katalah kalau shareholder tu semua dah macam dah 68, 67, tu semua yang shareholder. Tapi kalau ahli lembaga pengarah tu ada yang muda lagi. The second generation lah. Okey, maksudnya dia tengok dekat lembaga pengarah lah, bukan dekat shareholder. Kalau ahli itu lembaga dia akan jadi guarantor, ya betul. Okay. Okay, Alex, thanks. Welcome. Alright, tadi yang tanya syarat loan tu sama ke dengan Cik Azam yang bertanya tadi, orang yang sama ke? Yang tanya pasal sendian berhad sahaja ke lain-lain? Sebab ada soalan syarat loan sendian berhad sahaja, financial report berapa tahun? There's a question, Alex. Okay, sebenarnya okay, concurrent sekarang ni kita more favor to sebenarnya berhad dengan partnership dan report kalau untuk kita buat itu submission loan 1 tahun sudah boleh, tetapi okay, kerana sometimes dia akan venture syarikat yang baru kan, sebenarnya bahan yang baru kan. So kalau sebenarnya atau you buy over yang syarikat yang lain, which is mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau you cuma ada 1 tahun auditor report, itu case lain. Auditor report, kita akan mungkin study sikit lah. You punya business dalam construction ni memang ada 3 tahun ke atas ke tak? Macam tu je. Alright. So, any other question untuk OCBC? So, maybe tak ada lah. But anyway, kalau ada lagi question, boleh je tulis di situ. Nanti kita akan pick up semula the question. So, seterusnya, kita teruskan dengan sesi bersama dengan Standard Chartered Bank. So, over to you, Mr. Sean. Mr. Sean, are you there? Hi. Hello. Can you hear me? Boleh. Lupa to unmute. Okay. Hi everyone. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Thank you CG3 for inviting me to have these short sessions to share. So my session quite simple and short. I think more or less OCBC Bank also have explained. So I try to share my slide sekejap. Okay, so we partner with CGC, so kita akan offer term loan juga, or we call as term financing, basically guaranteed by CGC. And of course, tak ada collateral, tak payah pakai properties ke apa-apa to jaga. The loan amount will be from 100,000 maximum sampai 1 juta. Tenor minimum 1 tahun sampai maksimum 7 tahun. Pricing maksudnya profit, it will be from around 6% flat rate lah. Calculate like macam if you took like cars, lebih kurang 6% per annum. So kita tak ada early settlement fee or any penalty. Contoh, you take 5 years punya loan, if 1 year or 2 years later you nak settle, you can settle anytime. So bank charges, of course, there will be bank charges like stamping fee 0.5% and kita ada charge guarantee fee from 1% on the yearly from the loan outstanding. Dari sini ada apa question tak? This is quite basic punya so-called the product knowledge lah. Then I will let you know the requirements. Saya rasa ni quite straightforward kan? Okay, so I go to next slide. So our basic requirements,
business kena in operating more than 3 tahun. Annualized sales turnover maksudnya dia punya sales kena more than 3.5 million. Kita based on 6 bulan punya bank statement to calculate dia punya company sales turnover. Audit report kita akan tengok tapi not for the sales lah. So sales kalau you 6 bulan yang latest punya bank statement you kasih kita, I sudah study if it's more than darab 12 bulan tu sudah more than 3.5 dan kita sudah boleh buat. And we prefer partnership and sendirian berhad juga, and company minimum kena ada 51% owned by Malaysian, the share. Ada apa questions from sini? Okay, kalau tak ada I continue. Excuse me. So for documents yang untuk kita buat pre-checks, right? So I hanya kena adakan 4 dokumen, Director IC, latest 1 tahunnya audited report, 6 bulan bank statements, and consent form signed by one director with the company rubber stamp. So I can do the pre-checks, can review everything whether company ni eligible to dapat loan ke tak. Okay, I move on to another slide. Okay, so this is basically most of the banyak so-called credit yang akan tanya punya questions. So to be very frank, dari segi so-called construction related sector kan, banyak bank dia akan halted kan industri tu, maksudnya dia akan prohibited. Tapi untuk bank kita categorize at high risk industry. That's why maximum boleh buat 1 juta saja. Kalau you industri lain, kita boleh buat maximum sampai 2 juta. So, from credit, dia akan tengok you punya project listing. If you are on a contract basis, like you ada LA punya, then you kena provide project listing dengan letter of award. Letter of award yang you submit untuk kita kena tengok validity dia at least kena ada 6 bulan. Kalau tak, then you kena ambil yang award baru ke atau yang ada extension letter ke, macam mana. Kalau untuk contractor, contoh yang biasa untuk dia buat contoh rumah or bungalow, mungkin they don't have the so-called the LA, then kita ambil invoices lah. Okay, but most of, kalau you contract besar, contractor yang besar dan ada LA, then you kena bagi kita LA. Then coming to the third point will be the site visit. So the site visit is very, very important. Maksudnya kita ada officer yang akan pergi buat visit you punya business premises. Maksudnya you punya office dulu. So akan buat some interview. And secondly, akan pergi construction site juga. So construction site, okay, I kena bagi tahu yang construction related, kita hanya boleh buat sampai setakat subcon saja. Kalau you categorize as subcon, kita sudah tak boleh buat. Yang ini faham kan? Subcon, main con. Boleh kan? Okay, so I move on. Sorry, John. Maksudnya contract order ni just untuk kepastian lah. Contract order award pada first con, that one is consider subcon, first layer. Okay. Usually you dapat contract, dia akan ada developer, main con, subcon. So kalau you buat construction besar, dia akan ada papan tu kan, yang selalu dia akan pagarkan tu dan letak papan kat luar kan. So yang papan tu usually dia akan letak main con. So when award yang you bagi I tu, main con punya nama dengan you punya nama ada kat kontrak tu, dan okey lah. Kalau you jadi subcon, maksudnya subcon yang startkan lagi satu bagi you, so itu kita tak akan ambil untuk bank kita. Boleh kan? Ada soalan-soalan dekat chat box tu. Oh, sekejap tengok
Bos, saya nak tanya sikit. Boleh. Normally kalau satu kontrak ada main con and then ada kontrak yang diberi secara nominated lah, macam tadi NSC. So yang tu selalunya ada macam agak separate, mungkin ada separate MA, ada satu dia offer letter yang lain lah sikit. Cuma dia saya tak pastilah, mungkin orang lain dah biasa dapat kontrak macam ni. Ada kemungkinan dia dapat surat LA daripada JKR. Betul tak? Contohnya kalaulah projek JKR ataupun KPM, let's say. So mungkin dia ada dapat direct NSC daripada government, DRC. Betul kan kalau saya salah? Boleh. Kalau macam tu dah boleh, kita boleh buat. Asalkan dia bukan subcon kan. Kalau dia direct dari JKR, kan dari government, contoh ada customer yang direct dari PDRM, kita boleh buat. So dia bukan, contoh dia subkan untuk ABC Sdn Bhd, lepas tu ABC Sdn Bhd pula bagi orang lain juga. So yang tu kita tak nak. Selalunya Tuan yang bertanya, kalau nominated subcon ni kita consider as first layer juga. Yes. Pasal contoh macam job-job yang saya finance under contract financing TPBI ni kan, nominated subcon tu memang boleh. Tapi again, macam ada soalan tadi, selalunya payment kita nominated subcon kita boleh finance under contract financing dan juga kebanyakan bank. Tapi kita kena ensure lah payment daripada main awarder tu, contract awarder tu direct pergi ke nominated subcon. So kadang-kadang ada juga structure yang dia bayar ke maincon akan bayar ke nominated tu, tapi tu kita tak boleh nak agree dengan syarat kita boleh assign assignment of contract proceed tu daripada contract awarders tu sendiri. Ada soalan-soalan yang lain, Sean, dekat sini ada tulis LA project stamping ada costing. Maksud dia apa LA project, tak faham. LA project stamping ada costing. Intake Syarif Hidayat, Pancaran Bina. Tak berapa nak faham soalan tu. LA project stamping ada costing. Maksudnya LA, ya. Halo Tuan. Okey, dengar. Maksud saya LA projek yang ada costing siap lah. Macam kita kebanyakan memiliki projek ataupun dapat projek direct dengan government, FPPSA atau individu lah. Jadi di LA projek tu dah ada amount contoh 500,000, 750,000. Macam tu lah. Ada juga yang kita buat atas individu sendiri. Yang ini menggunakan duit cash. Duit cash kita sendiri yang kena buat perjanjian dan kita stamping lah. Kalau you dapat yang individual punya, contoh individual yang tadi saya cakap, mungkin you bina banglo atau renovation kan, mungkin mungkin cost like 100,000, 200,000. So itu you boleh bagi invoice saja untuk kita. Invoice saja yang ada tax. Sebab kebanyakan sekarang ni dia nak yang betul ada e-invoice, sebab masih banyak ada yang dah jalan, ada yang belum. Ni yang masalah sekarang ni. Betul. So bagi kita, bagi Standard Chartered, dia mudah sikit kerana kita tak payah, kita bukan offer project financing. So bagi yang kita offer ni term loan saja. Maksudnya contoh you punya company lepas kredit sudah assess, approve, mungkin dalam contoh everything semua boleh kau tim dalam masa 2 minggu, mungkin approval dengan drawdown 1 bulan, dia akan bagi you contoh 1 juta dalam you punya account terus. So you nak pakai macam mana, suka hati you tak payah bagi invoice, because kita bukan revolving credit, kita term loan biasa lah. Okay, so macam saya sekarang ni lah. Saya projek tengah berjalan, ada lebih kurang 20 unit banglo lah. Nilai projek lebih kurang ada 5 ke 6 juta. Jadi apabila saya sebagai seorang kontraktor, saya cuba mencari loan cash
Sedangkan macam contohlah saya ada loan saya ada account dengan MyBank, saya ada account dengan public bank. Tapi bila kita gunakan mengatakan yang kita ni kontraktor macam bina rumah, cukup susah nak dapat loan. Walaupun walaupun saya ada aset contoh lori kita ada kan. Yang ni yang susah sikit ya. Okay, basically memang macam ni kerana sekarang tadi Encik Azizi pun ada cakap in the market, in the banking industry, tak banyak commercial bank atau bank-bank tempatan yang sudi untuk pinjam loan kasih contractor, construction related. So dia akan ini kerana masa MCO lah. So dia punya portfolio sudah NPL. So dia kena recover dulu. Mungkin akan ambil masa. Tapi buat masa sekarang yang tadi Encik Azizi dah cakap hanya mungkin Standard Chartered dengan OCBC yang sudi masih boleh Thank you. ya buat lending lah. Tapi everything kita semua yang apa yang kita cerita ni is also subject to approval. Approval untuk bank, lepas tu kita kena hantar untuk CGC dapat approval juga. So ini proses tak akan tak shortcut lah. Memang dia akan jalan juga. Okey, baik. So okay kan? Ada apa-apa soalan lagi tak? Okay, kalau itu saja. tak saya continue. So lepas tu kita kena untuk construction kena ada CIDB license. So CIDB license maksudnya masa you buat submission, you kena kasih kita sekali dengan CIDB license. Kalau tak ada atau bukan tak ada, kalau sudah luput, then you kena buat renewal kan. So yang renewal tu contoh mungkin you tak dapat yang license yang sebenar tu, you bagi email atau apa documents yang tengah buat renewal. So kita boleh buat submission sekali. Itu pun boleh. Okay, then untuk construction juga kita akan from credit punya side approval, dia akan tengok juga you punya bank statement. Maksudnya dia tengok you punya daily balance, you punya month end balance. So contoh you punya company yang berjuta-juta tu, takkan nanti you punya daily balance tinggal beratus ringgit ke beribu ringgit. So at least like you need mungkin 30,000, 50,000 and above kan macam mana. So ini akan tengok juga. Okay, then the next one will be financial. Financial, this is on the financial report. You mean audit report. Audit report tu net worth kena positif, EBITDA kena positif. Then kita baru boleh buat submission. Kalau yang ni negatif, sorry lah, I pun tak boleh tolong. Ada apa-apa, you boleh call saya, I tengok macam mana I boleh advise you dari situ. Itu sahaja I must like. So anything, the first one Tam is my staff. Anything can contact him or contact me, Sean, or atau you boleh go through Encik Azizi. Ada apa-apa boleh contact saya terus. Ada apa soalan tak? Pada yang di offer tu term loan ke ataupun OD, overdraft bank? Term loan. Kita Standard Chartered tak ada OD. Tak buat OD, okay. Kita tak buat OD. Yang kedua-dua ni tuan, macam OCBC dan Standard Chartered ni kita panggil sebab dia masing-masing ada perbezaan. Contoh macam OCBC tadi, CGC guarantee ni dia up to 600,000 dan dia ada certain qualification. Untuk Standard Chartered dia ada lagi tinggi up to 1 million. So dia ada certain qualification. Cuma yang in general saya boleh summarikan macam saya tadi explain contract financing based on contract tu saja. So that's why kalau kita nak based on contract financing, contract daripada government dan GIC ni, kita memang tengok dokumen satu-satu daripada kontrak tu. Tapi untuk Standard Chartered dan OCBC ni betul kan kalau saya salah, dia nak tengok konsistensi untuk dapat job. That's why dia minta bank statement 6 bulan, steady tak steady. Dia tak nak lah macam 1 tahun tu ada satu job saja. Sebab kita nak bagi term loan ni bayar untuk 7 tahun, bayar untuk 10 tahun kan. So kalau kita nak tengok track record, konsistensi untuk dapat job tak tahun tu ada, justify dan boleh membayar setiap bulan sehingga 5 tahun, 7 tahun ataupun 10 tahun. So tapi this one subject to bank review lah. Sebab macam saya kata tadi kan,
Saya sekarang mencari bank-bank yang boleh finance kontraktor-kontraktor yang mendapat job JLC government dan juga job yang individual. Setakat ni saya jumpa 2 bank ni dan saya mungkin akan cari satu bank lagi, tapi macam saya dapat tahu bank muamalat pun ada buat, tapi benda tu belum dibuka lagi. So insyaAllah dalam masa sebulan lagi ataupun 2 bulan lagi dia buka dan kita akan bawa bank muamalat untuk explain apa program dia. Cuma saya nak beritahu yang OCBC dan Standard Chartered dia bagi general working capital. Dia tidak terikat pada sesuatu job. So kalau katakan general working capital tu bermaksud dia bagi cash untuk tuan-tuan dan puan-puan menjalankan kerja lah, dengan syarat bayar balik setiap bulan. So macam saya kata tadi, macam saya punya projek, saya punya contract financing tu dia based on job. So kita kena study job tu, cash flow dia. Tapi hari ini asalkan ada rekod yang konsisten dan juga ada tujuan pembiayaan untuk akan datang, ada macam tuan tadi ada, salah seorang tadi ada beritahu ada tengah ongoing job kan. So kalau contract financing ongoing ni 50%, 40% dia tak boleh, tapi kalau untuk general working capital ni boleh. Maksudnya perlu pembiayaan dalam jumlah sama ada 500,000 ataupun hingga ke 1 juta. So OCBC dan Standard Chartered boleh membantulah. Okey. Ada satu soalan lagi ni daripada Salmi, supplier boleh ke? Maksudnya supplier boleh ke tu macam mana Kalau dia as a supplier ke macam mana? Salmi ada dalam ni. Supplier boleh ke? Kalau saya faham lah soalan ni, supplier boleh ke maksudnya Encik Salmi sebagai supplier barang-barang construction mungkin dapat order ataupun dapat demand daripada kontraktor. Of course itu boleh lah, macam supplier ni is a trading kan. So kalau betul saya definisikan soalan tu sebegitu, boleh lah. Selain daripada construction dan juga kontraktor, Standard Chartered dan juga OCBC ni pun menawarkan kepada semua bidang juga macam supplier ke general trading, asalkan kena dengan syarat-syarat tadi. Macam Mr. Sean kata tadi, annualize 6-month bank statement kena 3.5 pasal dia nak bagi loan besar. Macam OCBC mungkin dia punya ni nak kasih loan kecil, dia tak ada requirement yang itu. So it depend pada requirement. Kalau katakan ada applications, boleh terus pergi ke Mr. Sean dan juga Alex tadi, ataupun boleh submit ke saya juga, saya akan direct pada dua-dua. Okay. Ada apa-apa soalan lagi tak? Direct owner. Rasa dah jawab ke ni yang soalan dengan job-job direct owner? Boleh kan? Sean? Boleh. Itu boleh. Direct owner boleh, memang kan? Boleh. Yes. Maksudnya dia buat construction ataupun dia buat banglo dekat tanah persendirian. Boleh Boleh. Okay. So boleh Cik Ruziman, Cik Syarif. So Mawar, back to you Mawar. Ada soalan-soalan lagi tak pada dua-dua banker kita hari ni? Alright. Ada soalan lagi ke atau belum terbit lagi soalan lagi buat masa ni ke? Satu lagi. Saya tak tahu dah di highlight tadi. Macam tadi OCBC kata okey di Kelantan, di area. Kalau Standard Chartered macam mana bro? Okay. Standard Chartered kita pun boleh buat whole Malaysia, tapi bukan semua state kita boleh. Maksudnya bukan semua negeri kita boleh. Contoh Kelantan kita tak ada cover kerana kita tak ada branch kat situ. Pahang kita tak ada cover juga. Sabah kita tak ada cover. So yang lain-lain kita boleh cover. Okay, yang tak boleh cover maksudnya contoh, I bagi contoh. Kalau you ada company kat Kelantan, tapi buat masa yang sama you ada office dekat Klang Valley, yang you ada ambil job ke, ada office ke, kita boleh buat juga. Maksudnya mungkin you main kat Kelantan tapi you ada subsidiary ke, branches ke,
yang kat covering area kita dan kita boleh buat. Alamat cawangan dalam SSM ada di selain daripada Kelantan contoh kan? Betul, Betul ya, betul. Alright, okay. Ada soalan lagi ke? Belum lagi ke? Okay, tak apa. Saya ada tinggalkan nombor kontak number saya dan juga Cik Azizi dekat chat. Nanti saya akan share juga dengan Dr. Mohsin. Boleh share lah our contact. So basically hari ni kami panggil OCBC dan Standard Chartered because of untuk menjawab masalah challenges, limitation yang ada di PKPM lah. Seperti mana yang telah didiscuss before. Kontraktor-kontraktor di bawah members PKPM ni susah nak dapat pinjaman. So hari ni kita bawa CGC bagi tahu kalau ada contract order yang direct financing apa yang boleh dengan CGC ataupun kita ada teman mesra. So mana yang eligible kita akan try to help and process. Kalau ada kontrak-kontrak daripada direct from agensi-agensi kerajaan, definitely boleh je beritahu dengan kami. Kita tengok dulu semak semua. Kalau boleh dengan CGC, kita akan proses under CGC. Dan just untuk makluman semua, this is the first program yang CGC buat. Kami panggil terus bank yang ada garanti dengan CGC dan ini memang khas untuk yang boleh buat untuk kontraktor-kontraktor lah. You are the first batch yang kita bantu untuk connect the dot and hopefully sekiranya ada persoalan ataupun ada masalah-masalah yang ingin ditanya atau nak cuba mohon dengan mana-mana bank, dua-dua bank ni boleh je bagi tahu dengan kami. Kami akan cuba connectkan dengan mereka lah. Okay, saya rasa Mr. Sean dengan Mr. Alex tadi pun ada share contact number and maybe kita akan share jugalah contact number mereka. So from Dr. Mohsin, anything from your side nak tambah sebelum kita tutup kita punya session? Okay, untuk yang credit card dengan OD, bank apa yang boleh offer sekarang kalau ikut pada CGC? Untuk credit card ni kita masih lagi mendapat green lane daripada CGC muamalat commercial cards. Kita dah berjumpa last week tapi malangnya approval tu belum dapat lagi untuk open to all. Muamalat sekarang ni dia tengah dalam proses tu membuatkan satu facility yang kita panggil muamalat untuk semua. So dia nak buat satu facility termasuklah credit card tu sekali. So sekarang ni tengah pending approval di muamalat dan juga di CGC sendirilah. So kami plan approval tu dapat this week. That's why kami dalam kami punya program pada awalnya ada muamalat. Tapi kami difahamkan approval tu tak dapat. So saya rasa approval masih lagi tak dapat. Walaupun akan dapat, saya rasa belum sesuai untuk saya blast pada semua information lah. Okay. Ya, berkaitan dengan overdraft bank macam mana? Overdraft bank ni kita kena masih lagi explore dengan bank, especially dengan bank muamalat juga. Sebab macam saya kata tadi kan, construction industry ni tak semua bank yang buat. Cuma macam OCBC dan juga Standard Chartered dia buat under term loan tu, term financing tu. So memang ada portfolio guarantee dengan CGC. So kami masih lagi tengah explore dengan bank yang mana boleh buat. InsyaAllah kalau katakan ada, kita akan buat session seterusnya, kita akan panggil bank tu sendiri. Okay. So saya rasa dah banyak menjawab soalan dan maybe from this session kami berharap boleh memberi sedikit idea or plan lah untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk plan on your financial, nak buat loan dengan siapa, dah tahu dah bank mana yang boleh buat untuk you dan dah tahu dah siapa rujukannya dan itu adalah matlamat utama CGC hari ini adalah untuk memberi pendedahan, memberi maklumat to connect kontraktor-kontraktor yang ada masalah ni kepada institusi yang berkenaan. Jadi from saya dah tak ada apa-apa lagi. From Cik Azizi, anything from you? Tak ada apa. Cuma kalau katakan ada mungkin tak nak bertanya dalam grup publik ni, boleh message saya ataupun Mawar, insyaAllah saya akan bantu. Kalau katakan berminat untuk apply pun boleh contact direct saya dan Mawar ataupun boleh contact terus Encik Alex dan juga Sean. So bolehlah mana-mana peluang pun. Yang penting saya punya matlamat dapatkan bantuan financial
kepada ahli persatuan lah. Alright. Thank you, Cik Azizi. And from Mr. Prime, any words from you? Kalau let's say kalau you all perlukan financial advisor ataupun susah dapat loan, perlukan financing, kita boleh guide you untuk dapatkan correct financing. You can call us ataupun you boleh scan the QR code. Later I'll leave my number in the chat box. Thank you. That's all, Mawa. Alright, so hari ni sebenarnya kita bawa bank untuk tuan-tuan dan puan-puan mohon. Tetapi sekiranya lah dah mohon tapi tak berjaya, rejected and ada isu-isu yang berkaitan dokumen, that's why Mr. Prime is here. So itulah sebenarnya the ekosistem yang cuba kami bawa kepada persatuan hari ini. Kita bawa bank, kita bawa CGC, kita bawa Bumi Putra punya team untuk gather all Bumi Putra contractor, dan kita bawa juga orang yang boleh membantu untuk penyediaan dokumen yang menyebabkan tuan-tuan dan perempuan tak boleh dan tak layak untuk apply di mana-mana bank atau CGC. So itu adalah peranan kami di CGC. So saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much kepada semua yang stay sampai habis. Kita ada dalam lebih kurang 50 orang hari ini yang stay sampai habis, tak ada yang keluar masuk. Alhamdulillah. It's a very good achievement, Dr. Muhsin. Thank you very much untuk war-warkan program ni, dan sekiranya daripada pihak persatuan ada any related issue nak kami bantu, contoh nak Mr. Prime bagi financial literacy kepada persatuan, boleh find a day, nanti kita akan cuba usahakan khas untuk persatuan lah. Okay, so our contact number dah ada di sini. Hopefully hari ini program hari ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan, dan from CGC saya mohon maaf atas kekurangan program pada hari ini, dan saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan lah. Tak lama dah kita nak Ramadan, dan maybe insyaAllah kalau ada hari raya ke apa, jemputlah kami. Bukan saya nak jemput tuan-tuan dan puan-puan, jemputlah kami datang. Alright, thank you very much, dan selamat menjamu selera untuk live. Thank you Mr. Sean, thank you Mr. Alex and everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you everyone. Thank you.